Hello. 1 2 sound check 1 2. Inti okay. Mencha madren wo nkomo record wo social media and then mankasa me feel fine for days inti na mempede mo post video bia obi asuma. Na me dey amanful rants about Dstv. War prices are way increasing. The Dstv senya football and wanna watch Dstv na brother obiara small ye wo krom ha GTV kede wontu TV lines sa obobo won hwenda ma obi nsomo de koji Dstv oya wala wo pe ena ze sikafo waso wo bohwen esi bohwe bi enti sa akwana akaji bi Nese 2 days bia wo be increase price a ehwe ne ntuma park na fashe baby ana de monde baby a wo bo adverting sabi obi bo ufi obon de wo Dstv ni bi na hwe GTV koche wo TV license na hwe GTV anya kra no benya wo talking point a hwe breakfast show the sisi okodo kama in a GTV admin so sisi anwama social media are interesting inti tuwe TV license na stop the nagging and a Dstv sisi I was 250 CDs na nyadwom bana adwom fino wo wutima nke GTV situe 36 Ghana CDs a esa na boyezan no bi na zo wazo call 250 ne dey afa dawur ina dzenam mpoano salafra busumu salafra bobo salafra antoanya mo please obi ansmo ehwe na ntumi ntu ya boxing etumi na touching simple as that obi ansmo akasam wo kroma ha nyenyim da yan ho kyereen nti ahwe na ntuma mon kohwe Dstv bia obi ansmo da kohwe ball na ahwe na ntuma wo Dstv centers wo ho etwa wo bet akohwe wo ntuma focus on your local TV GTV etwa TV license a obomo great content arabwa obviously we advert with that page we ravi wo for page we GTV wo for page we pocho no kwara baraka wo for page we you yikita wudi bia but no kwara bakar monkey play by sizes so zabade you can't force a monkey to be a minister yema wa honzebo tu mankeye mbesa for 70 akaji Dstv abowude mami cheso yatina wana erhwe balling anada eti Dstv no na kita wo phone nti ahwe na ntuma photo data obi asmo obi asho I can all your fucking things but maranka anyway that's the conversation or record was social media. People are ranting because Dstv wa promise one day nyame ya do my 1st August or the boom or bottle 2 wo boom who when you high sense the best here in Tasa upon also one two for patron na kokesho one titi